go apara o tlameha go bana o tsamaye go shopong o reka uniform ha o kgone mo ya di-home interview fela ha o na tšhelete ha o tloa correctional service ya o na tšhelete batlanka ke bana ba kgwebo ha o tshwanela go abanong ba fule tšhelete e ba e tshepisitsweng ba tshwanela go ba lokosa ga o ne botlhoko buela ka eng ba nka tšhelete ka ba sentse ba sentse ba batla tšhelete mo o tlosa ba nka tšhelete ka gape ke re iphela matsatsi batho go ka mono ha o ba letho ba ditšhapa-tšhapa ka mono ba ya mosebetsing jwang ba le bone motswako ba o tshweketsa bosigo ga banne morena ke fome gaiba o batla go mmontsha go ga banne ko go beneng bo fatshe goo mme potso go bona ga motswako yona a santsa a sena tshepo wena gore a santse a bona wena o tlola go ithusa o ka mo thusa jwang wena because ntho a fele ko gabe le tshepo ga bana ona mpe ka mo etsetsang gobane a santse a bona bona boemofile baso ke ne ke le leboela gore e be tlasa maemo onana e kereng ga o phele ka correctional service ke ntse le tiiseditse ga gona dikoloi di-station mono ga ke tsena ba tshwakobelanana kapo le a ba jara kapo le ba etsa banya pitana go isa sepetlele ga re na koloi puthi ga re na koloi mafeteng ga re na koloi bothabothi ga re na koloi beria o fela wena gore ke bone ka botlhanka bona bonana sa gore ke thabela maemo e ba phelang tlasa ona